Sicela asikubingelele baba sikwamukele. Ngiyamukela kakhulu sisi ngibingelele nje kwi-media ngithokoza. Namhlanje sila esigcemeni saka Ward 15 nizokhetha khona ubuholi beziko naphinde futhi namukela amalunga amasha ajoyine iqembu le-IFP. Mhlambe ngabe sishukuthini kuwena lolu suku lanamhlanje? Angazi ngempela ukuthi ngingabonga ngithini okwenzakele namhlanje ngoba leli ziko ilona ziko elizala wonke amaziko akhona lapha ewadini akhona amaziko eselwazele lizela amaziko awu4 so kubaleke kakhulu kimi futhi kuumlando engiyofa nawo ukuthi ngizibone ngiyingxenye yokugcoba iziko ade selithathwe iqembu le-ANC isikhathi eside kodwa ngo-2024 kulolu khetho esuka kulona lubuye kwi-IFP ngiyathokoza kakhulu. Kuye kwavela ke la ukuthi ke ngonyaka odlule beniqala nqa ukuwina lesikhungu kusukela ngo-2011 isikhungu besiwina elinye iqembu mhlambe ngabe kusho ukuthini kuwena njengekhansela lesigcemi kulokho? Angazi impela ukuthi ngingabonga ngithini kukonke ngibonge nje kuNkulunkulu ngibonge nasemndenini wami nenyanya zakithi bese ngibonga nakubuholi bonke obungiphethe ngibonge namavolontiya e-IFP ngiyathokoza kakhulu angazi ngabonga ngithini. Mhlambe wakho nje ukuyibongela mayelana nomcimbi namhlanje usukonke? Ngithokoze kakhulu umcimbi uhambe kahle abantu bahlonipha baziphatha kahle ngibonge nakini njenge-media niziphathe kahle na ngiyabonga kakhulu bafowethu okwenzakele lapha ewadini engathi ngedikibale nikwenze nakwamanye amawadi asondini. Siyabonga kakhulu.